Halo guys, welcome back to my channel Ruang Vino. Yuk sekarang kita bermain mewarnai ondel-ondel lagi nih. Kira-kira warna apa nih yang pertama nih guys? Wadidaw, warna pink guys. Sekarang kita lanjut lagi nih yang kedua nih. Warna apa nih kira-kira? Wah, nah, oranye guys, mukanya biru loh. Sekarang kita lanjut lagi nih yang ketiga. Apa ya kira-kira? Wah, warna kuning guys, kuning ungu. Sekarang kita lanjut lagi nih yang terakhir. Ayo tebak warna apa nih sekarang ya? Wow, udah jadi semua nih guys. Lucu kan ondel-ondelnya kayak aku. Sekarang kita lanjut lagi nih guys yang kedua. Wah, udah nongol tuh guys. Wadidaw, warna pink guys yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi nih. Warna apa ya? Coba tebak. Widih, warna oranye sekarang, Wak. Sekarang kita lanjut lagi nih. Coba kalian tebak warna apa nih sekarang? Warna hijau ternyata ya sekarang. Kita lanjut lagi nih yang terakhir. Warna apa nih kira-kira ya? Wah, warna biru guys. Keren kan tuh ondel-ondelnya bisa terbang begitu guys. Widih. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu nih videonya. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share guys. See you next video. Bye bye.